ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಮನಸ್ವಿನಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಬ್ಬ. ಮನೆ ದೇವ್ರ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 8 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು, ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸು, ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರಗಳು, ತೋರಣಗಳು ಅವೆಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರು ಮನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿರೋರಾದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಹ ವರಾಹ ನರಹರಿ ಜ್ವಾಲಾ ನರಹರಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಣ ಗಂಭೀರಾಯ ಸಿಂಹಗಿರೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಹರಿ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ಮಹಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅನಾಥನಾಥ ಸಿಂಹಾಚಲೇಶ ಯಾದಗಿರೀಶ ಮಂಗಳಗಿರಿವರ ಅಹೋಬಿಲೇಶ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಮಾಧವ ದೇವ ಆಶ್ರಿತ ಲೋಲ ಭೀಕರ ರೂಪ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯ ಶೀತಲ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಂಹಾಚಲೇಶ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀಲಾದ್ರಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಕೃತಯುಗ ವರದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಶಿಷ್ಟ ಪೋಷಕ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪೋಷ
శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద శిష్ట పాలక గోవింద వజ్ర నఖధర గోవింద తీక్షణ దంష్ట్ర గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద జ్వాలా నృసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద వామన రూప గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద భీకర వేష గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద దారిద్ర్య నాశ గోవింద ధర్మ సంస్థాపక గోవింద దశవిధ రూప గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద అసుర మర్దన గోవింద ఆశ్రిత పాలన గోవింద కరుణా సాగర గోవింద కారుణ్యమూర్తి గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద లక్షణమూర్తి గోవింద లావణ్య రామ గోవింద పాప వినాశ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద లక్ష్మీ నాయక గోవింద అహోబిలేశ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద శ్రాంగ గదాధర గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద విరాట్ స్వరూప గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద గరుడ వాహన గోవింద గజరాజ రక్షక గోవింద ప్రహ్లాద సేవిత గోవింద ఏక స్వరూప గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద పరమ దయానిధి గోవింద ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద భక్త రక్షక గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీనారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద నిత్య శుభప్రద గోవింద నిఖిల లోకేశ గోవింద స్తంభజాయ గోవింద ఉగ్రలోచన
లోచన గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద అద్భుత రూప గోవింద త్రివిక్రమాయ గోవింద త్రిలోక భీకర గోవింద చండకోపినే గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద कराळाय గోవింద त्रिलोकात्मने గోవింద सर्वेश्वराय గోవింద प्रह्लादपालक గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద विश्वम्भराय గోవింద विश्वरूप గోవింద विश्वाधिनेता గోవింద विश्वनेत्र గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద सूर्यज्योतिषे గోవింద सुरेश्वराय గోవింద असुरविनाशक గోవింద सहस्रबाहो గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద रुद्रावतार గోవింద महोग्ररूप గోవింద घोर नृसिंह గోవింద भावगोचर గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద अभयप्रदात గోవింద भय निवारण గోవింద भानु तेजसे గోవింద दैत्य भयंकर గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద भद्राय देव గోవింద सर्वसाक्षिणे గోవింద सहस्ररूप గోవింద आगमशोभित గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద देवदेव గోవింద केशवाय గోవింద अमृताय గోవింద गोपालाय గోవింద శ్రీ నరసింహ గోవింద ಈಗ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಮುದ್ದೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಡುಗೆ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಮುದ್ದೆ, ಕಾಳುಗೊಜ್ಜು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಳುಗಳು ನೆನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸು, ಮತ್ತು ಇದು ರವೆ ಖೀರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಥರದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ರವೆ ಖೀರು. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಲ್ಯ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಕೋಸಂಬರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗೋವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಈ ಕಳಸನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊಟದೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಣಗಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಿರಲೇಬೇಕು ಪೂಜೆಗೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ನಾಮ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಕ್ಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸಾಮಾನು ಅವೆಲ್ಲನೂ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದನೇ ತಂದು ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಳಸನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗೋವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಇದು ಕಡಲೆಪುರಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ನಾಮನ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.